Pardon. Part pinengbe part 332 labang so option 60 lang. Pinengbe lidumalong ning kackenai lapen ahong alang ketang abang flu alang li men ke JI kathar IAS India lapen APS president labang so option lang ni Nasional Bank ke jeng silam di nakar dia bangke Manipur non labangso inglong asofan kacenek kaholo suarlofan apiri hekjok si BJP RSS non labangso sayang no ikem apu kake dikilong kajekang kumlo ha UNO ne kangduklo UNO Europe lo hanta parliament hanta labangso lama ke bini nong no ke kanam lo Lasing labang soan no ke pakem ke inglong asus inglong songgong ke pakem. Mikir dah dah inglong asu nonggolia nanti. Lasing la songgong uplo sila tu kena kok. Labang soan lah itu rara tu pacini masa. Lasing nami hitale rara kecing sila pacini. Gardong mitei mi alam ke amen mi kecenge ili do karbi punda mi kir ili do mahala to mai mi dei lapen ke missing to manda mi sing lapen mi zo sai se mi kecenge apu ga angga mi ala buta la mi an ke lage lanjut kali Myanmar dalam Myanmar alaman ke lagi Mongolia na tu alam ke mi bukan munit lahela kasi mi te bukan kopilo ne hala te bang ni jini pe me kita lagi ini tu Mongolia na kai birthia tha anthropology kita belum kipu ke birthia tha munit tu jak video cake video akhir kedai cake main race cake video cake bang Mongolian lo cake bang Aryan lo cake bang Negro lo lapan cake bang Caucasian itu mengela aring elok tu mereka elok Europe asal penting tu mereka Negro Afrika penting itu Afrika tu Amerika tu topik lo Negro lapan hala tu cakap kali na dahil itong South India sor lapan Drabir tu angke lake Negro kay lapan ke Aryan ko kay tu mangke latung ke ake ong ke latung ke Muslim latung ke Musalman se latung Aryan latung ke lapan India ke do latung ke lagi Hindu latung ke dharma ke Musalman kali ke Hindu India ke bang Aryan latung hala RC Sharma ke to kitab Aryan Mankiri hala sa kitab lo ibu ke la bamun atum hai hoi ke la Iran de siwang Iran so hala tum non ke ake ong ke Muslim se sela tum ke la tum an ke ake ini tum abang ke Mongolian pulang ke la India ta tupik lo la North East adun tu an ahom tum ta lo Mongolian lo la pen Nepali tum ta Gurkha tu abang ke Mongolian lo la pen ke anthropology lo ne klang ke South ta lo tum ta in Mongolian opinion du chat ku ta la tum ma apa ki ta la tum Mongolian percentage 1 to over Chinese satu Japanese Korea Bhutan asor Mongolia asor Ulaanbaatar asor lapen ke Kazakhstan pinini anta lapen
Afghanistan da aki ong ihian na chuan ke Mongolia na kai sai silo Chinese, Japanese, Korea, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, laan de Mongolia na kai sai silo. Ili tu ma kai sai silo Thailand na tala. Myanmar tala. Lapen ke Bhutan tala. Lapen ke area na tu mangke lage mopen pulo lage Iran pen lo, Pakistan lo, lapen India ta ha North India na tulo, lapen ke Germany ihi na coba ke area pulo tu men Germany ke Hitler ke jitu ke hala tum si ahok area ke jitu akapre ke tum ke ahok kali kapanggui pinang ajak tum ke kusi jitu lasi Subhash Chandra Bose alangli Second World War hut Germany si dam lo Hitler lo macam tong dah lang per si kamplem rapet lo lo aban Hitler pro credit alangli pan na Mongolia na kay ko ba alangli pan Japanese Japan mapet ko pedam ro lai la pen ke Caucasian ni mo pen pulo la guerra American la pen hala West Asia na tu arengke lo tu hala Europe asor ni tu na la Caucasian dahil anke no la dak Asia kita tu yo la so kita pito ke la ke a short history of Kang Leipak ke la ke Manipur ko alam lo Manipur amen abino ke Kang Leipak laso kita pitoke a historical analysis in figures, a historical analysis of the diary of Manipur 1904 Eluipen lapen kito kabangke Wan Kemcha Jing Tamlen MALLB alangli Impala Sol Sogalbon Hangjam Leira asor Impalmen Midale lagi kita bangda Midale lapen alam lidak toklo Lord of the Plain and Despot of the Hills tu isia kitab tu halapen si alam li chapter 2 ben end lo dak toklo the origin of the people of Kang Leipak. We have discussed in details the origin of the people of this ancient kingdom of Kang Leipak. We have, without any suspicion, known the people inhabiting on the hills surrounding the Imphal Valley of Kang Leipak are people of the same descent and family tree with the people of the plain, the Meiteis. Hala so muli pulau Lakelano, Manipur, Inglong ati bethe gedu ukiet tu zo uki zo patu la anke mite adu pen akhe isivet lo usila bangso kitab lo kitab la pen ke in 18th century the ancient kingdom of Kang Leipak was forced converted into a Hindu monarchy kuyadara tau 18th century pulat 1700 malom lo 1700 something malom latu mapan Hindu pincong la Manipur dopan dada keto lapen dak tok tulan Kang Leipak force converted into a Hindu monarchy. Please see page 95 of the Meiteis by T.C. Hodgson. T.C. Hodgson ke toka kitab di Meiteis wholesale banishment and execution drove the people into acceptance of the tenets of Hinduism. Wholesale mana latung man lumbret namo ala Hindu tu bang Bomali tu pol tu lada Bomali pun tokte setala Goswami sang tidak satu pol latung man lum ma Hindu pada plan la na penke
Hindu penjeplan ama latum pan akur ta Sing. laet Sing. sing penjep token sing tu ke Sanskrit alam lagi hinho ko pan lion ko pan tiki ko pan lagi sing tu ke lasi lagi Sanskrit alam ai makanan koili latum Mongolian amunit saise ande akur ke mesti Sanskrit jiplan der ko lagi jiplan son ke chok na son e kaliden tikente kaliden ji athema itumda karbi itumda Mongolian lo anti itu akur ke itu sing tu ka ave itu ka pola pe na jok itu akur ke sing tu ke chip udun do de mala ke ka pola puti ni yamata athema sing tu ke Sanskrit alam pina lasi ha apilo de message RSS atum tribal aso part in conflict to see non karbi long alo RSS malong bendun boma karbi atum rala pangitandang masila solam wana hoso RSS atum jong si ing on tante kopi si akur ke lar wala do karbi atum panante ing honde akur si kapeti tu nanti athema akur ke itu antek lo ke lage akhe antek lo ke nilipan ingki kathar puna pokosi nilipan karbi puna chini nang lipan timung pokosi nang lipan karbi pua chini nang lipan das puna pokok le nang li karbi ke kali pun nang pokok laso na posi ya timoti das hansia ke hai panta ajhar tu ingnek joy bom di kilo kente kopi polo das pua ke tok tu ti ande no hala karbi tu ta la ajhar Hindu dun po an ke das pua ke tok dun po lason ni Hindu ke niliputa Hindu lo aku di si ningkan tros ningkan sirkep Hindu je plang dun kalau so ke nilipu aku da meti purong lo kente lasi la RSS atau di itu mana kang pot po bagela ke kalilu long sopan inglo so pane kang pot po ke kalilu la dom han anding pa farlo ko aman apot adur pa pa hinubret la son si Manipur je plang son non Manipur hala arloso do pan bang ini do pan aning aring angse ke pon lapen ke pon ti kota ari pen arloso pan aokang du belum ke pot kado esigi bi edi lagi bang tek lor ke claim ke lagi awot di nopi ke tu si son claim ni ke lason ke no ni udo ke di son do man so ya on ke RSS tu sih ke hala abuni non nep cek lo abuni das pu je to kente das si mite mite ku la RSS tu kente RSS tu pan chok si ka onte ku an apot kapahit no akam tu bilo ikle misen te ke bele aku itu manta ku an awot nang pahin no si itu man det long ri kep da ke je tu man pitet da itu je ok tu rong ke di bom bang bok tu long ok tu rong tu ke non delimitation alam non delimitation alam 18 police station Amri constituency ke Nanji ku ni tu se tok dun lo APHRC tu si itu memorandum lo tu la ke ha march in koi ra trosier ni ha Redison Blue Hotel lo Chief Election Commissioner of India ke wang ari deng se li tu dun hala so ke tok lo mali tu Amri constituency Nanji ku itu tok nang pilo mesen lo la si tu la ke churo lo si siapa serta hala Amri constituency pen non polling station Greener Cap ke tan lagi isia MSC lo bisa isia MSC dwarang la ke ke video bange non ke ha Nogao lapen Hojai lapen Morigao si Ponde aman itu ke sini ne pen ajo itu bongko sen BJP itu ke sini ne pen ajo alang itu bom pang bok ro aning cehok dun ro Kami mesen lo dun ro kita itu police station ke jorban tentang lo mesen lo bujet ro dun ro cek roy lah cepat lah lo kan dalan ande lanchot tagalila ka zero aku ke karbiang lo mardu na ke
itu kajirong hang pusi itu November nonde Januari Desember siklo nonde batai si itu council pen ano pa peti account itu iklan bisen lo Kita kajirong Kajirong hang pusi kajirong lo ano de kajirong ke bangke Nomal district manci pide angge lata jokta BJP itu ke opposed to dede lata itu opposed lo RDC Grace Keparni itu Jepang Tanggrak pasti itu opposed lo lagi parliamentary constituency aki mike la Kajirongma piuni akima Kajirongma ke siksidul arbus itu lapen ke diku parliament constituency arlo a area lo lagi tuku si akaprek a constituency area letak dengan Abdul Mumpo lagi itu tekron nang nesida BJP itu oppose dede tata lasi itu BJP itu RSS along si dulu kan deh RSS itu tak tuh man peri rede lo pakai pacini nya kampen turun lasi RSS itu ke tribal man ingon po pakai lah kayak pacu beyalang lo silang nanti panama video lang sarta waktu ini itu protes dan dulu dharna dulu nabi fan RSS appease the voice of Caribbean law पर RSS is a appease to फोटो की भी के रूल्स एंड सेंसिंग के फोटो लाके किया अफान के राय उसी लापे इलेक्शन के लिए पहाय अफान उसी आलम तो अपोयवन दे निरियालम तो मन कार्डिय बन के बीजेपी कचहरी कार्बियांगलोंग एनसी हिल a BJP a CM IFP evident to people sin nata la solam ke insan lilo mala to tala sonse ni kama to masti kamat kama la bangkre ini to bahini inglo masuk aphan itu malas monipuro kacine kala ko situ protest dulu mati di kalang lo raso protest gitu pot ke election ke cepaha aphan la pen uci aphan kanghon usia itu dapat ipunon BJP apes the voice of Caribbean prinsip ini pada kamu lapen AFC tentang langso lampu jongsi langso kuki lapen karbi lapen inglo masong bang kepacar buaya masih nondak planning non kelompok diri non kita lo kecil dah tengke lasi langso lam non BJP itu kan sambil ini lama presiden nama kata nang itu bila kata kata nang selama ini kecil dia tengke non kok kayak no deh itu nalam ahok lo nama di Jogja panggil lagi inon to bisa sama eklebe ko lagi alangli kali sita alangli sorkar amuni tungsi la so kam claim to tribal to man pa Jogja pan karbiang lo tapi NCL sangmo dapat di Jogja lagi tema election hot la tribal to man pachihijik jam ni lagu ya la to ni hake an ke hala bomali bihari to ayun bon ki pen karbi ki yo to manan ke bomali bihari lo vote bidun ko hala tu ni karbi atung ki bidun ke bomali phale ki bidun puji chingi nei atema candidate ke karbi ji a dakta kala baita usi baike karbi ji a dakta la BJP dakta la bosi hala tu Karbia BJP dengan cini ni dah di itu bomali pasti bihari kecil tu masih itu vote bidun lo boleh cini ni lah tu deh itu karbi tu masih bidun ke puji sedangkan so karbi abang ke bomali bihari kecil tu sekarang copang ring karbi abang ini kan lah ke karbi kecil tu sekarang copit karbi abang ya lah ke si anu itu pagalang lo jangan pada pipo jangan pada pipo Najak kong pipo, ok ang na pipo po, isa na pipo. Sa alam ni keklen ni kekecil tu masih keklen pico ni keklen. Non manipur. Kalau non manipur dalam pulau kente. Lasi non itu man pulau kukia pan kamon. Alam itu kecil tu man pipo ni mon keren kente. Kopia siksidu kopia paragraf tu lah kamon lagi. Lasianan nektar. Oh, nampak lah non alo mang itu nggak lo masih keklen bodi. Aron ni keklen. Aron ni si kamon ni keklen tu bodi. Until alam itu kalau paragraf tu nampak kamu. Lagi cia tu man, Mawali Bihari tu man, Deputy Chairman MSC tak pincong ni, HSD Minister, HSD Minister tak pincong ni,
kuna paragraph lo isik schedule nang thanun nang beklang nun itu nang proyun ji la pulote setan itu kacini kada sona paragraph abe paragraph ke do ke anding pi inkoelo tribal area busa kato tribal area pulo an ke non kumano kuki do bangewan te efficiency to magawa kali ke coursing terangu ke ba RSS lo RSS BJP ba Congress dum jadi alam itu siwan gete itu kali dete muthe ni tu nak itu wan det lo job lo enone lo akema alam itu right to sisi rule arlo na do dia private area ke hala tu ko an ma ja ko ngiti nangi gelong nangi itu karbi tu ala am silong nangi muthe itu ke majority da karbi lo arlo ke karbi lo arlo deo matana ni karbi lo arlo India arlo bali India arlo am ka arlo puli ke lang na ni karbi lo arlo si itu majority chana na la majority da no ke avelu 44% de no ki te bisiki no do kami tu pila mata kada people like lu mata te nante non itu kia pan kampon pulo kumato itu mana pampon nang kok ke englen ke coursing terangu Congress tu la benon ala tum BJP tum body alang lum ikutoi oi ante BJP ta Congress tu gente Congress tu di naik lang gente BJP ta siram kali pernah bilang sa karbiang lo masiem alam na nang kok sa karbiang lo masiem tulira romhan tidak singing leng orang sing dia ke hai रूप सिन तेरो ना के है तुम सी RSS along si lam kat lam pine ki pudut pulo tante ka dia ke ban kono ka on tidak mana ni ta sa hala tu malam si arju jima kar dia khelo si arju na ni kana ke no CM tuliram romhan forensing dia ke hai lapen रूप सिन तेरो ना के है बिदा singing lagi ke hai tu RSS along sialang itu RSS slogan ke hantu tante lagi nili lagi pola dari lo ke sosial media Facebook lo ngale tu lah kami teknologi nili lo tu udah menilo dari ka from naik dari siang kira lo anak paklan kan kasi laban so ke claim tu ke kardia ke pan meser ma enoma rat ana ni nomai pachini RSS dong dunia dong ala anok salong da adila puse jibidun ke hodi la ben ala pe Sanskrit pen si kumani ka pehango Sanskrit ke karbi alam kali de kali lage bangun tu malam pinak lage itu karbi alam ta kali ala litum le la son ke klemut karbi kurusar tu mane karbi alam pen paningia son de mesendia porto karbi ting pen karbi tradition pen ningia son de hero son de mesendia porto non ke bang alam pen ha Sanskrit pen si paningia ari tu si jibidun tapi alam itu mana duduk kurlo RSS lo kete RSS di plante ane non pa RSS tu sihala arusuk bang ini tu mata kacene ratan lu sigibi ametan hot ka hindo aja piklang gente lagi lasu pena job si non Manipur ke birthe tanda Manipuri tu man ke anong pajun dan kangjang ke non karbiang rasana seman menjadi kubang ini kena ni lagi kalante ili tu mapanta ceplang de tante ili tu man ceplang de to ceplang lu kedam kanda bila ro hampir itu man rasoya justice tanong do kalang to sumila ro hampi alam talo lamen ke la tilang so sumila ro hampi ke lage TV lo kado iklan bare posi amen do ko amen ka ben to lang do big lang karbia au karjan us sarpi martom pan ka chenek ben piti lot anjak do big lang itu karbia itu lai hoilam kachini ne porsi itu amen ta itu chipi pegente ne tu masuk pita son si kilo ne piso pan son si bilo punjok na nanti itu lai hoi jetanter nangi ke di nam pidet nangi ke lasi itu birthia tu pan peklang keji je itu India dolun pen ne tu India pan kelang select kali sedara bangsa BJP sarkar RSS itu pan nanglang grem puluh itu peklang unji lansi non pia bot claim on bede pia la BJP tu non kong council tu silai hoi amen kiri nahi le pia bot ri de la pehla tu man compensation pi nahi le
Biar buat pipet Lapen non lang nam senasa. Sumila rohan pia kes kupia posisi yang tulira rohan atum BJP kacari atum di posisi baju kok lo. Malang deh. Kedai ini tuh makanan sina halau ke pacile ahem ke dua tuh tuh makan ke jail pen. Macam lu, jual lu jamin dan lu. Bor kabur tuh mah. Bor takut tuh kan. Sudah karbian long kang hilang so kes. Ipoa karbian tuh kan ini yang tak bel dibilang. Laban solam siap tuliran rohan nang li. Bang dikira troksi. Bang pikir troksi akan manipul nang li bel pikir ke. Nang li jauh si karbian ki masih mampu kan bel pikir tuh. Kali masa. Ipo nang tuh nang tuh hala Supreme Court tuh High Court tuh nang tuh ipo sedang debat ke. Lanjut kali ada bangkar soalnya. Lada no antar je bel lomang bela. Masih laban solam pakai ratu sini naik. Nampaknya silam nani fana itu. APSLC leader ke Christian Atum Saidin si ini benar Mrs. Longo. Lasi silam pakai RSS lo gedokar di BJP lo gedokar di itu nang itu masuk pamenon. Nang itu nak karbi, nang itu long ta aron barin do. Christian dado aron kimita do. APSLC lo na Christian dado aron kimita do. Lapen aron barin dado. Keceng silam nili. Alang itu man karbi pubangkel lah hello. Non itu sa kenapa thana. Jai kata sa Christian lo. Ene non karbiang lo BJP lo gedo karbi tum kupilo. Kristen no lo. Kristen mera kapre ke dia leaders lo. Hindu leaders. Hindu leaders kona lo ke nili nang tu manang jong nam ke. Nang itu election ki churahon nomination file lo. Nang itu kupia release lo ke toput siap tuliran romhan. Horen Singh dia ke hai. Rup Singh teroran ke hai. Ida Singh le ke hai nang itu kupia release lo kupia horong lo jito. Labang rat mate pangkat. Nami karbi pulo tante nami karbiya horong pulo tante nami bilo. Karbiya horong nami kroy tetet mente. Itu masa jaya kan harap lo Kristen leader. Oh tolong Kristen leader. Ahok leader orang lipan kroy. Nami kupia leader lo te. Hindu karbiya horong lo mente. Labang solam rata panang itu pamangguri. Tapi rata pan horong malam mantap. La sona bang dicok je kusini nang tu manang jongi. Tapi ini tu nang tu manang kondem lo. Akhir nang likasi top nang li tapi ni ke Hindu posisi top. Karbi Arab boleh boleh nang likasi top kali. Karbi Hom hari boleh nang likasi top kali. Siap tuliran romahan nang liru RSS leader. Lake kan tek ke nang sosial media lo betul. Di RSS leader pemal perutan di Hindu. Hindu ke karbi akhir problem macam. Hindu perutan pe nang likasi sutro lo sudoran. Sutro la solama ni yaron mari milipini dapat masuk tok solo ke sendiri. Kita lo si tok dulu, birthelo. Hindi pen pulo, Bargo pulo, English pen pulo, kelas pulo, Assamese pen pulo, Srini pulo. Laban so Srini pini tuliran rong hang ke haikat pulo so nengong ke dudun. Nangli himonto bisa sorma pen nangli korte. Jikam cita nangli panke bangun nang denong ke Brahmin nang denong nangli panas konpe nangli Hindu boleh cetok cita. Lapen nangli pas khotrio dan nangli jahanan konpe nangli Hindu boleh cetok cita. Nangli boisos dan nangli panas konpe nangli sudro boleh cetoki. Cita nil dongge sudro boleh cetok. Te non nili karbi nur karbi honghari karbi aron bari mamang pulo nili sudro boleh cetok. Nangli Hindu boleh cetok. Nangis semua kemana Hindu sih mesti tokak. Hindu mesti kan tu mesti tokak. Nang tu celaro nang tu dokumen nangis semua dokumen so film di token kato. Bini tu APSLC presiden ada jaya kata pemahaman karbo. Laban solama nang tu sini naik rana lo ngomong kepo. Manura norman Christian leader le. Bangsa lalu tak nang tu tengok kente. Benang leader tu ke gospel lalu dun pen kenal itu pambari orang malam mandi kasi Hindu kali karbian tu ke Hindu kali lain lagi naik pakai kasi nilai non sarpan kartu tamia mangkel hello non sumila rohan dia kes
kelang dunai ke komara pitilo. Responsibility komalo. Labang solam dengan lerak kanasa. Kamalo itu labang so kies lo arti di dunai. Komalo rana jakong itu komara long. Harap kuma ma ini dumlo. Labang solam dengan lerak. Sumilarong hampir kes. Kana. Sumilarong hampir pan ilitung kacini ke. Or thakur tu ahem TV pono. Amat uso pedokoplo kuelo. Tinggal julong. Amat sita Sumilarong hampir ke sudra lagi akur kang day. Mana untouchable pulo. Untouchable ke asopo bangta ba amehan sita Cipangrino pulau apot ka Cipangrino pasita mo uso amahan teknon na te pulwa ka Ciplampo isungsi kamata isungsi alang lido la Sumilarong hampir man mit hordu amat pitilo kuelo ni do karjelo la so ke ditano lam apen la ta ahok gimini la tema mit hordu par parke jata vino daklo la pen vino daklo me uso do ma pimata la no daklo la so no pani plan de papi kilo papi kring hak kerja ama Allah bangke la pulo bangke alom sowe ana ka hinu akis sitahala por thakur do ma ke ba be pide pejok lo ama la Sumilarong hampir do bangke ahem ke nonanta ahem kim pelang mo nonanta Kimi lo. Kim lo ro Na justice ke lo modelo. dwelling house la hem subo Asolo. hem su chati ke lage TPG la ben o so mar du lo por he tekno ne bien ne i amu du la yo alam du ona la ben school bang da thang ka li det puri du mar du lo la yo lo sala school le pisita hem le pisita just munit a life ke munit a chithi ke bang munit ke di na munit ke lage Namun lapor lagi justice ki pinan dia bangke hala ke claim akan no ke claim pe ke to mangke hasti pive nahi dan nona hasti pive de dalam itu mangke pe jo ki anke lapor bangke hala kang kilan solo hang kudong kan kapiti ko bang ini itu man pikilo anke amune tu ta hang kudong masong thot segitu ta ke du apor besi kita lapen hala bang soho buhati pe kita kan gudong nepi kala bang soho TV lo pe klan pi pur jodu lo ni hokda kan gudong lo kusi lapo si ilinon hala muni ka piche tu manle ka support dun re ka buta kali le misen lo peli kudunde sitahan na tukta a hok lo kan gudong kusi hala tun ki ka piche chena na lo le itin binong lo ke Thana lo. Tetan lo ke ba TV lo ta piklan e tan de lo ke ne phang dong lu ke hala bang so la si la tu ke ke non ke hala tu ban pang ki kera procedo non ni kan photo so selo non anta jail pen bail di pin la non anta hala tu ba Justice lo le pela. justice long le pin la se ta pu Sumilarong hampir ke zaman ke bang por thakur de hala tu mangi job ek la hala tu mangi Mila ka jogla. hala tu apa ni lima kata memi ye la ikia bang aku suke sudra ke dulu aku kan deh ke la pola pan piti long sita chok Ake tanta bin. atanda apa kiruri laki ade manuskripti lo ke tok dulu la sudra de mangi piti lo tapi ahok potian ta en lap tami dato laben latung ke kaita ban kaita sakoro latung ke latung ka property jabi jada keto la son ko jo la son skamat out nanti la claim nak akhirnya sarkar tu si cedan nanti 8 pe job long nanti puge sarkar tu mari deno latung ke non pe job nanti puge bang jacha tu ke bang ala evidence pen silang choti jacha tu mani ligi budam ya akama be seta la pu evidence ke piduti ke bijok nanti pu pudun nanti ke sarkar government tu si pudun nanti non government tu pudun de non si bijok no Sambil oh la si itu jacha tu mani puji court tu mana dai ke dia akama be kama be. ek adai ke nanti ke la prosecution witness
của tu là government tu alang itu evidence beklan dunai jangan setan di dia alang itu Sekarang non kalian non kalian so bangke la ke hala ke potom si kan bi sai sia punya hala tu mah talo lan ke sutra la tu ke la tu ke ban sai si lo ku mat aturong arugong lo sarkar tu la tu berhada bang evidence pidun pik lo bejok nang ne pudun bom lo non anta itu nak kami mau termas konsep kan? Okay, karbi anglo ko mas council na si advocate ay pidun ko ni. Latung pa sedan nun dia no ala advocate tu ta la sedan pi la ku karbi anglo ka pidun ke karbi kalide karo ko advocate tu ta inglo masuk kalide karo ko la po bang ama si latung man ni kan po so selo jela so sino ata dona belong le pin lang no tanta. Sa government ka bang pinang ni po si bong no anta Ditala suning sumila ro ampi panapi ki do mange pinang ki pudut kok bordakur pange bordakur ke bangun ke Lalu sa sini lamang solama ke ratum chi nai kardian lo no RSS doping RSS ke lage ilito masih ke masih RSS ake hoy ake RSS meeting itu lupakan na RSS ku merah tik ni hala acha puita Lasi lamang so RSS Allah make istilah di kudamai na ke lahelo RSS do avela midili ke jongdani ni make ngantang MSC election Bithung constituency lo karbiya tuma hijana maran bo kapati job pati thenga sai ki plan my meeting na ke papidun lage kumara polisi lo protante lage RSS polisi Siam tulira rohanta RSS ada election na sipini kam ke klembo RSS ajonya na si siam namanlo nang dijakong hidup ko din ang cemat tadi tapi karbian lo bangin ko ira trop MP lo MLA bang pita nang dijakong hidup ko lang cemat tadi nang itum RSS ake ingri ake chuartom nang si nang itum pila bang so tiket kilo mas kiracho abang tum ni cemat tadi laki nang itum kantan kali lagi nang itum mansi nang jelas kantan komalo RSS lasi tini bitu malong kedam tang MSC election karbi itu mah panata pun pajak long set laplotan komalo ke RSS komalo nang itu masih RSS akan medan punah berke nang itu mah RSS training pun pensi nang itu RSS upi mana ke toy tank masih ini yang di nom antara nang itu RSS tank masih kampe mana laki nili di pola kali yo laki antek masih kandang lo kasi RSS ke inglo masto mate karbiya ke apan kasing hon kali pon theke laki Bithung MSC election ao lapen ke dam tang nirtum bang tro apan jel na ke thap laki RSS nama polisi lapen RSS polisi ke klaim nang ke siam tulira romhan rup sing tero laki hai Bida singing leng ake hai, dorsing romhan ake hai, lapen doktor numol mumin ake hai. Nang itu RSS direction disiplin yang kita kampian komla. Tapi nang itu otonomous step, ke nang itu mantek, ke bukan ke di laman sotok so disiplin, di dokter perkara belong apa kesini. Kasi laman solam mantek, sale sini bang explanation mantek kapasini mana kita pun. Dak pin dalam masa ini. Dak puji tangan lah, mopen Manipur lah. Dak por hebong lo den nang litung teklong po dak ile. You know in 9/10 of the country of Kanglepak is mounting. Yes. Mane han kep up wong phak sin kep ke inglong si hata ke tu and mountain inhabited by hill people take inglong society la inglong joan ke inglong society hata ke tu kia tu jaja this torture and killing spree of opponents of Hinduism was impossible to the hill people so the vast hill people were unsubdued non-Hindus and enemies of the Hindu kings. Halabang sohod
Manipur ari jodoh man Hindu pincong etno. Awat hala dum ka choklem ke la plain ke do mite dum hanan ke Hindu pincong etno masih Shudra pincong lah lo akur kang dai pincong lah lo. Amahala inglong na jo ke do amuni na do. Halrak ajha ke mite na do kusi kuda ke to. La pen kukia do hala tuman apar ke Hindu pa je plak un ide ramal. Hala tu pan dong thi un ide kusi kuda ke to. Dong thi un ide. So the Masi, so in order to consolidate Hinduism and Hindu monarchy in the plain, the then Hindu kings' political priority was to divide the plain people and hill peoples to make them enemies. Latu mangkong, kotur pajeplang lo. Ithoi ke dua tu pen inglong ke dua tu mangkong. La pen la tung ko pajit jok pajit teng ko pajit bithi bom pensi la Hindu ari chu tu kacari dah bom. Non divide and rule, non kiklem bom, non antar. La so kitab ke tok penana jerding lo. Hal so si ke tok alam lagi. La ka publish ke 2005 meningkat. La pen alam nang na de pusat non Dispur Constitutional Day. Proklama ya. Dispur Constitutional Kedo Inglong Aswatum Han Hindu Pacet Doklaksi ini ke ada pemabia konstitusi dengan ke Schedule Caste si Rizal ini. Bikol Rizal nak koke alam itu Hindu si doktor kete. Kalang. La sona kau non Manipur dah. Kalang. Keciplang lalu pati. Kalang. La sendan itu makar gitu make aning keceparong sulah. Masih lahai lah make itu makam pasing naik. Nang ipin ya le long ut hopi lo la pende nang ipin cepat kini ngali. Nang semua cepat keman. Tidak kan lo nang paman ni. Lagi di Moria. Di Moria ke Assam government order tingke chapter 10 of ALRR 1886. Kalau suatu tingke di Moria ke tribal block. Tribal belt and block है. Tribal belt and block lagi. Tribal itu masih jatuh picot na itu. Aman non ke schedule caste. Mana dum atau apa picot dia. Kopusi. Ada itu ke Karbilo, Diwalo, Borolo, Garolo, Lapen Khasilo, Lapen ke Rabhala dor ko alada. La sona unit tu mana tu tribal saya Inglong asu saya ada gitu. Amma Ijok jenge ili tumla tribal atumlo. Alam itu admission ke enho lapen ke ninghok le admission ensita lapen ke school college admission ensita lapen ke census hota alam itu Hindu ko je tok ne. Ai Hindu ko je tok te Hindu ang ko ke munang lita pulo ingde ki gaji akan tu ini ke Brahmin lo, adun ko bangge Kshatriya adun lo, ron ese dan teknik adun bang lo, Kshatriya ke, Vaishya ke lage business teknik, beha paper teknik adun bang lo, Vaishya ke, lapen Shudra tu bangge business ta teknik, ron ese dan ta teknik, lapen sahur o ap adun bang lo Shudra tu bangge. Shudra tu manggil la Hindu ada lata, Kristian ada kali. Kristian tu manggil lagi Brahmin tu le Kristian lagi belandet ta, lagi Brahmin tu le dobopo, atima Brahmin ke lagi mundi rakai pina. Kshatriya tu dobopo sita kang tui kang dei po bangga belo. Ni tu minte in tui nei lo ke Brahmin a Kristian tu ke ninje yelo lagi claim belo. Ni tu Brahmin dopo ni tu palok nang wek po bangga kaciplang belo dak bangga. Aron pa mangwari ti. Avelo aron pa nokta. Laga muka aron pa Kasi non kejeplan ye bangke ili tu amune tum se kapola lo la admission ke na ho census ho itu mi alang itu Hindu ko ye tok la lo. Aman non ke gok ke klan ke census non ke klan ke latuman ke Shudro akur kan de tum sai silu tu haron klan de.
Adrom ay pulo. Adhorom abe latum ke. Adrom ay pulo kan dia Lapen. po bilo. Lapen gotra ta abe. Gotra mane tribe abe. Gotra ke akur lo ba tribe lo. Akur lo tribe lo. Gotra puke. Lagi gotra ta latum ke abe pun akhei abe. Akhei abe te la Shudra tum lo. Shudra da dum akhei tu. Latum ke akhei abe latum ke lasi latum non ke karbi Iwa Boro Garo Khasi latum anta halada Hindu ko ese tok dun atum arman ke akur ka be hai du ma khai ku support yat lo amat alam litu majority ke kan de lo du na tu la masi non ke Dimoria ke tribal block ku ke pawe chude si non ke du ma to hansi non ke reserve pi kurong song thak lo ha bihali ta lo Hadata Karbi, Garo, Mising, Adivasi, atum sihada kedu Bihali area ke. Awan latum anta Hindu ku ye topun laplo census wood admission ke en wood college university lapen ke school anamta. Amah latuman klang dento alang itu ke Shudra ke akang dei ne ke ku klang du surong lo. Awan Bihali tano ke schedule tribe fancy ka ere Karizar nanti non ke schedule kas apan reserve pro. Ye mane Karbi Boro tu hansi ka reserve nanti non ke dum tu pan reserve pi kurang Sudra tu man. Shudra tu Maka di silam sa. Jonojati dharma suraksha mas pala kan pale danan ko kan. Pen itu masalah itam di dharma malam si. Jonojati pulotan te kacingrum. Jonojati Hindu kan te. Silam pulo orang itu pulo Kristian gitu lo pulo kan te la teman sidul tribe aja kau entah tu. Toh jong. Ente hala Karbi ke Hindu gitu ngente lagi. Oh hala tu Shudra je plangun kudet ko Ente la jom ta Karbi atrom kali lo. Karli lo Akhi atrom di situ lo ngente. kalang lo ke obu lo Non sian tuliran lo hanta alam ya ron barin tahan. Setakat itu ke Hindu ngente. kalang lo Te Karbi atrom di situ si Hindu tu lo ngente. kalang lita dum lo Kalima. kalang lo Alam ta minority lo te pulang itu te. kalang lo ko sido la lo ke dum tu ke aja ko abe political ke election thulong le vote tapi long le kami tu ke Sila solam make rada pangong RSS tu si klaim pom na. Nona ma klaim pom na. La sila hai ki klaim mo make Karbian lo mena leader make BJP lo non Karbian lo terus council board ke chairman long sing tok dia ke hai sila bangso abang ke main leading sikian pon bangso alam ST Morcha komen. ST Morcha. ST Morcha. Kasi alam ay panin itong pusiyan Arjuna Gowi Karena so talk show pe. Nang ino ST Morcha president lo, Karbian lo district lo. Ente ST Pukuma Phano kita. Itu marjana ko bosa lo. Bali ba? Ujit Kumar de ST lo mate. Ha? Jugen Mohan ST lo mate. Pawan Kumar ST lo mate. Madhurjot Hikial Pukon ST lo mate. Lapen Mukut Mohan tu ST lo mate. Lapan so reply rap tu hansi reply hai nan tu dapat. Nang ino ST Morcha pusipili lapan so rana lo mahok jalong nang arong dam lo sayang lo. Pini Karbian lo ST kota nang kijok ST kota nang kijok ST minister. Kali bakalan. Hills Elite Area Development lo mate. Ini ST kota nang kijok api cita nang lihala Jugen Mohan akan tu protes ahe. Ilo pide apa? Lagi ST kali pernah tu ningen apa? Ujit Kumar dia mana ST kali? Lagi ST yang mana nanti jo ST aku dah nanti jo kalau kan tu protes nak pada. Kali bahasa. Lasi lahai alam pernah pakai rarapan pemampunan ni. Non sialam itu sialam nanti pada nabi Musa. Itu sialam pinang itu solo. Lata itu head pun macam dia kamu non RSS tu non udah kau ke organisasi apa enggak landing akese tu kita boro pan ST kipi nitum proyun dek usia lah itu kan injek tapi tulisan rohana mata labang solam injek ante akusion dan dulu desa boro pan ST bilang lepolan itu injek tu itu
Joglo ber. Joglo. Sida non-tribal atau SDA kota Nantia, Jugen Mohon, SDA akota mate Anghoy, ACT Minister Nangkijo, Ujit Kumar de SDM hoy Nangkijo, Pawan Kumar SDM hoy Nangkijo, Lapeng Mudurjo Dekial Bukon, Mukut Pohon de SDM hoy Nangkijo kelake, SDA kota lapeng SD kipi kalimat kalam bang soalan mana le, ras kalam kan ini sah. Boro tu mangke pinang nepu. Setelah Ujit Kumar di hente Pawan Kumar Rai katu mangke pinang kipu dalam itu Cek cek rodu. Kasih keluar tu nasrul doklip kende. Oh. Boro bansi pucot kende. Tiap tu mana pulau Jono. Jono nala. Lasil lah hai bangke kian lo ke pacar lo inglo so kian lo ke pacar lo sai bangke labang so sai lah lo kian mana itu nai rara pana itu klaim pulau tante lasona bangke la bangke jok cek lasil nali pinit puji lama betul sisa Ibu ye laso kita belum hello ya. pakai apa yang lah Nah kita lah hello ya. nang tu nang tapi pulau Nam tapi là nang itu Việt Nam bên đường long lên luôn lại hơi hái em phone về tích con này hơi cái long như cái bằng RSS từ người papi giọt long lên luôn lại ra làm kiểu là đã cái tóc lại của hello là đã cái Manipuri itu akor berarti cái tóc yo ini tu por itu thế là bên đã cái tóc là của hello yo do this end day Hindu. So, in order to consolidate Hinduism and Hindu monarchy in the plain, mane hala Imphal plain ang bom Hindu tu macam tangyapan lagi ada bomali Hindu tu hala sohut la then Hindu kings political priority was to divide and rule. To this end, the hymn of Jai Khaba ceremony was amended. Dari bangke hala Hindu tu Bomali itu kecebang tangi apa? Hala mite itu arnam hankero alunta larbipa. Ama hada kopilama ceremony larbipa ama kipudun hala taki kipidun tuke Lord of the plain and despot of the hills kupidun kok ada Lord of the plain and the spots of the hill were added as a state policy to suppress the hill people to the root after the social fabrics of the Meitei race in the plain had been done away with completely. La social fabric alam itu Meitei itu adhormo sena mahijum budut sena mahijum adhormo alam itu Halaso dharma papivir det amat Hindu dharma halada papang nitip amat Amitei atau akhesi papivir det kanjang amat mitei ku papiv tu bedet amat Manipuri ku papiv purong non si mitei ku naik lang le Manipuri ku si amen peklang ro aye Manipur ke lage dali itu kali dia lage Dr. Laisram Sukumar Doklo Akita Hala daki pugela puelo Manipur ke Andhra Pradesh itu lagi Hala Krishna Arivar aku Krishna Langroy aku si la Manipur bukan hidup dah kali lagi kan lepak lagi la masih hala bangsa tu la Hindu arijo tu si Meitei akhe to man bibir det tu si dah ketok la penke the plain people were brought to the Hindu Indo-Aryan fold and the hills peoples become unclean non-Aryans division of the same people daki pula pohelo so kita lo mo peta puet no hala inglong gitu amunit tunta Mongolia na kai sai selo hoy gitu amunit tunta Mongolia na kai sai selo seta lato hoy gitu tu hange Manipur kupoma inglong so ta pange la hoy gitu tu ke Aryan kupati krong dunde arjo Indo-Aryan kupati krong dunde apa yang Meitei Indo-Aryan kupati krong dunde Manipuri kupati krong dunde aman latung pan adhormo ta lar pipak no
lapen akuran ta sing pu erlo mu pu hoi le ni do sing pu ke teke pu ke lion pu ke anke inglong so to pan ke kasapura tu pu si kok lo hala so da ke antin non area kasapur non area kali kasapura tu pu si kok lo hala so aman na miti do man ke kasapado pu la to man ke plan do pu le aman this Hindu divide and rule policy have far-reaching effects up to pini anta. Mula si non kerja pak kerja Cekang, non kata aku si Itu lu kan cekang lo. Karbi dongkong tak dongkong. Dongkong itu apa? Baca. Angke sing amen ir erlo. Deh. Biar bodoh sing ir. Alah tu amen janu tamo lai seram tamo pinyak kudo jing bambu nadaka la ketok la ketok bangta ketok bang akurta nang teglong po jing wang kemja jing tam len akura jing tam len akur ke serta jing tam len benon ke Manipur tu bang cetok dia se sing ko cetok Ani ki pudong ni pilo haba Hindu dom cuma satu, Bomali Hindu dom KJ dom cuma satu. Nah kacuro je, fluttering English pen boleh teh fluttering kacuro, kacuro kacong tui lah punya, kacong tui kirung, hang berum tak boleh. Oh nang tu menteh king horse king tang big boleh jadi. High caste boleh. Ani king ho buka ortho alam tiap bagai tang tidak. King ho ke lagi John dua pimpinan lagi intang kami ahok lo intang singke king ho ke intang setelah lagi John dua pimpinan lagi aldi lagi kang duk akar dia bang kang duk amunit sih memu bodi intang raka ahing ho aja abring awe thang awe lo dedi halapar kila kang duk amunit sih metulan Lasi kitab long datok lo, monit datu, monit kiti album apansi, respect aman bimu, kere et alayon apan aparte, kere et ahingho apan aparte, kiti lot, monit album apansi, monit datu aman bimu, bisaralam kilot, monit datu lo, hingho nagi korya pan lo. King Hop man plung ye plung le monit tu plung me ki ke kilot amonit pan pilo ke kor ko la hello kilot amonit abu rate et King Ho aparte kilot amonit abu ban aman dumu ngan ke non ke halatom pan akur pajetok long le der sin halatom pan John tua pipin jong lam lo sing tu lam dan dedi Punjabi tu hendak pulo lah si Punjabi itu ni non ke aku celah lap tu kadi. Alah dulu ke? Dulu sini non dah. Hasan Sutro lo. Kalau pemarwa. Asli film ni. Oh dulu. Desri jadi lapen dia Khalsa Sudra tu Khalsa pudu kende. Kalau dah pudu kende. Di Sudra tu Khalsa ke Punjabi tu sila selam lo ke lagi. Nang itu mulak dah ke Sudra tu Khalsa. Ingraji pen tu Hindi pen tu. Langnon hala. Jelongko. Lahir non ta Manipur le kapan cicok kapan theng baret ke thang ta kali no lage RSS Bongo Sena tu makam BJP kan Hindu punya plan lapo ta to pan akur kan day punya plan lap di po pan pakai thang ta kali itu sini ni kalau macam ni ribu si pinang lihat tu so nak pula itu pula Kristian man lap boleh Kristian Hindu pula deh itu Bhagavad Gita pensilangnan po Manusmriti pensilangnan po Hindu kita pensilangnan po matiti non Kristian pula deh Bible pula pelangnan po Bible lo haladak tribe Awit puna lo gitu Bible lo Matthews chapter 21 anding pi inquiry si kita long ni ben anding so thom ke lo hadak pula mobil tinggi jut anta drive ke do bombo siapa kata kita long tok ting lagi tahu ni lagi awit pada bang ke drive ya monus lo masuk dia pada pabir ni pabir drive awit pada tak sudra pun kita sudra pun dia long kas lagi serani Lasi kadoi mana pinong ni
itu silam diri pacini bang gestiam tuliran rong hangapan bang so talk show six itu live sini kalam iban kapacini bang ke itu masarapan amen upes kacini muni tungge IPSL siaran atau minulai dia jai kathar ke jakas lo wajudkan kok dia halas pemalasian pemalasian hala bang sopor nang teman kanto jakas ke lake organization chot kapajut je ke komando aktivitas ke nang itu nang tum council kachari itu nang tum ke sab ponai itu nang tum representative karbian lo ara nang teman parliament lo nang to lo council lo nang to lo assembly lo nang to lo pini karbian lo organization lapen election kia hai he tum hale pini parliament lo kitu long dikali labang salam rak panali thamta bilo ke jakas ke pajut koke nali tuliran rong hanga kia hai bigilang lo ke klem kongres do mahut nali tum sila hai sai ke klem pumang geni itu nang kini lapen nang jong tari lapen silam nali kudo karbiak he ke jinghon nang ji lapen karbiak he ko tum SDC CPM la din ke tum klem nang nelu nang labang so rak ang kapacobai lamang itu nelu jong sinali klem ko tante bithu malo polo karbiak tum